Kiong dung aron rea hor KAAC Excise Department atum kapalang nupon. West Karbi Anglong District Morcha tum cepatir pipongsi tirangga mas rally kapamanpon. Dipu Press Club Maipu, Borsing Rong Parapan, Assam Likhika Homasatum Nong I Kapajirpon. Kop Sirapabong, Bong Paroi Sirapo Kepenpen, Banghini Pulisari Deng Kachingnang. Aprangsi birta kilang rado anapan, Kardom Pajirlo, Kardom, Nona daba birta longpen ujang terangpi, non arju ikha birta ang tonpen. Aron repen, hor ke jor beha klematum lapen ke pon ke wana hot excise department atum pen ke nep dun long hor pai pai ni pai sirkia barni anerlo por pai krihinira achetema por malom khat khatia long ka phalang nupon. Laso hor ka phalang nupon hitia long tangka sika lak trokep anador du si excise department atum pachini pon. Laso hor kapalang no ponahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, EM Amor Singh Tisu, Rina Terangpi, Mukut Mahanto, Kangbura Kiling, EM Richard Tokbi, MEC Kadom Terangpi, Abhijit Kro, Johnny Timong, DCSP, SDPO, Excise Officer Tum Chetongdun. Illegal kurang ব্যৱহাৰ বিলাক ইয়াকো অৰুণাচল আৰু মেঘালয়ৰ পৰা আহি গভৰ্ণমেণ্টত টেক্স নিদিয়াকৈ তেওঁলোকৰ কোনো চালান নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ চোৰাং ব্যৱহাৰবিলাক কৰা তেখেতক আমি কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিল Superintendent of Excise আৰু Law and Order, Superintendent of Police আৰু লগতে কাৰ্বিআংলং Deputy Commissioner এই গোটেইখিনি আমি টিমটো লগ একেলগে টিম হিচাপে আমি কাম কৰিছোঁ। আজি প্ৰায় বটল আমি ধৰিছোঁ 10,124 আৰু বিয়াৰ আমি ধৰিছোঁ এটা বছৰত 20,294 bottles আমি total year 20,294 liters আজি আমি ইনভেষ্ট কৰি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমি টিমটো আহি DCSP আৰু অটোনমাছ কাউন্সিলৰ একেলগে আহি আৰু লগতে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত লৈ আমি এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং বা অসমত অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডাইনামিক এণ্ড এনাৰ্জেটিক তেখেতে যিটো এটা বছৰৰ যিটো নেকি ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাকৰ ইলিগেল বিজনেছমেনবিলাক চোৰাং ব্যৱহাৰবিলাক যিবিলাকৰ যিটো কাৰ্যসূচী লৈছে সেইটো আমি কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সাপোৰ্ট আমি এইটো মেছেজ দিব গৈছোঁ যে বেলেগ বেলেগৰ ষ্টেটত কাৰ্বি আংলং অসমৰ অহাৰ লগে লগে সকলো চোৰাং ব্যৱহাৰসকলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক চুৰি কৰে তেওঁলোকৰ চুৰি বেপাৰীবিলাকৰ পুৰা ডকুমেণ্টছ হ'ব লাগে। তোমালোকৰ চুৰি কৰিছে ডকুমেণ্টছো নাই একো নাই তেনেহ'লে সেইটো আমি কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিমানখিনি সেইটো মেছেজ দিবৰ কাৰণে আমি আহি আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমি আৰু আগন্তুক যদি কোনোবাই তেনেকৈ কৰে তেনেহ'লে আমি কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিল Pai pai ni pai sirkia barni nijang Karbi Anglong angkang hamren mondola sahemalong pen pachejeng pongsi gelani BJP sahemalong an armu kachejeng pon
Lasor muka cejeng ponalong Socheng constituency MEC Het Sing Rongphar district Amaipu Radip Ronghang district Bijayama Amaipu Pritom Rongpi district Bijayama Kongchunbang Alum Rongpi lapen kaprek manpeng gedotung cetongdun. Labangso tirangga ke adon tin tami kace tar je phansi hamre narong supi pen dong kamuka marong supi along an bait kace jeng par ompluplo pena pen labangso alama adon tinta kapacitar je phansi klempon pupusi maipu pritom rong pi pen ningje pon jengkha pen babuteron karbilong ria birta celebrate jiap non ke claim kene itu ma sarkar tum claim pon bomlo tasi det long Pradhan Mantri Narendra Modi nangman det api pen bangke itum dak rat det bangke suluk sodak pen rengdok rengni ke dolong aja kong banglong lo tasi non bangke itum eko pailo harot angkang arlo ke do arat tum eko pailo itum alam det pi alama la bangkang thurlong adon tin kang thurlong bangke lage eko pailo pinian lasona purkimo avelang setami Bharatiya Janata Party laso sarkar Chariter api pen bangke rat det phan kisung pen pejoksi rengdok rengni ke dolongi laso penelo nasi non bangke 75 laso Indian Independent laso ka celebrate aphan bangke adon 3 setame laso Indian National Flag bangke celebrate konai pu bangke laso isi awareness program lo nasi pini ahok lo Bharatiya Janata Yuva Morcha tumsi la bangke organize kon lo nasi latum organize lo bangke nitum district committee parent body tum bangke keradun lo nasi pini hamren pen nitum dongka mukam party officer laso program itum keja ponji la bangke adon 3 setame laso det pi alama itum ingurponangji atema adon 3 ingurpon pen itum setame det pi long laso Indian Independent la long det pi pini arnian non 15 nagosan bangke adon 3 setame laso Indian alama bangke ingurlong pon laso awar sai long pon to la bangke tum eko pai lo bangke kethan long po la bangke rasia hok lo non e prang bangke lam so se ke claim ke dam ponji phan la Bharatiya Janata Party ya sarkar tum atema deputy long Narendra Modi ya sarkar mate non Amit Shah satame non adon 3 satame la solama in turpon long ji ku bangke ratde phan pachini pon lo asini tum satame la West Karbi Anglong Bharatiya Janata Party tum satame dak West Karbi Anglong ke doan ajara party pupe ajara jati akhai pupe lo adon 3 satame la so lama jongsi in turpon pen jongsi itum deputy la so independent celebrate pon lo tangte itum setami ning sampo bu bangsi pini bangke itum awareness program bangsi itum pangceng pon lo Pai ni phai sirke barni International Indigenous Day ni pachetonosi Assam likheka homas pen patirpi pongsi mati manu homan hoi diwas longri khai kachingrum petarani Guwahati Cotton Alumni Bhawana long katalon pon laso katalon pona hot lothui ke tok apotha Karbi Anglong pen dipu press club amaipu borsing rong pharda pen Jinaraj Kumaria phan nong e pajir ko Jasemet ke pakli alu thui paklang ji pu mathalo asi pakni ke paklang elo non pakni dola asi nili lamet kapoche ahina na anso se pangtang punji pusi commitment tipi pon and non pini nong e kilong bang la bangke Karbi Anglong rajnotik itihas the political history of Karbi Anglong la soputhak se nili nong e long pon lo asi hala nong e nang pi tumphan selection board selection committee tumphan nili ning aklong akardom pajeri lo nilphan ohom lekhika somas potom sinili phanang pajir ponlo sialang hitum phanili churupar pig anlo ngarong pig hangjang lo athe lagani li kichipadu alelu pusinili mathadam athe nili ketok alo thuyelo Karbi Anglong aphur ki moan ladak do labdo mentu si election do ma Karbi tung ke bang cheng ko mentu lo ma Karbi ben ahom relation ko piluma kadok wela so kitab long do lablo lasi nili kichipaduk alelu punili mathadam thip unlo Raikom Saikiatum Joy pen birta kelong pona tengsi pai ni phai sirkep ada porphai trok sia pormalom lahori janalong special naka sai ke dengpon
Laso hot ihum LPG truck registration number AS01NC6049 along kakurug duna hot cop syrup abong bong paroi sirap hokep anlong pon. Laso truck katevar pen Arya Sangho, Rabha Ali Lapen, Sara Ali, Labang Hinida, Barpeta District Sorpusi Pangthekpon. Labang so sai ke deng pon hot OC Dilai SI Lufa Rehman Lapen Arya Sangho tum cerap cito pon si labang so sai pacun pon. Sangti hidipen projen terang karbilong rea birta. Pinya birta lansi kangton chalo kadu kavita dumithak ni kardon.